Ada teman-teman. Teman-teman jangan nakal ya. Ya berantem. Ketar sana menit ya. Dan nakal. Duduk. Duduk, lain ngabolengep ya. Duduk. Temen Tarsan. Ini Wak. Wak Tarsan, teman tersayang Tarsan. Wak. Duduk. Wak duduk. Tarsan ayang emam. Kita pindah yuk teman-teman. Di sini ada guludug. Nanti Tarsan takut kebentar. Yuk Wak, yuk. Cemewew Tarsan mana ya? Cemewew Tarsan gak ketemu. Bentar ya Wak, temen. Kita lihat lagi beristirahat. Jangan jauh-jauh sama Tarsan aja. Tarsan gak ketemu. Wah, kurang biuk dulu ya. Istirahat. Tarsan cokornya koko rombehen. Cokor Tarsan rombehen. Nah, duduk ya. Cemewel Tarsan gak ketemu-temu. Cemewel kemana ya? Ke Cemewel Tarsan ya. Nah, kelak. Kau ini. Cih, budak kanis ya. Tadi saya tukangan orang. Kebiasaan budak eta mah aya bikang geura. Oh, siga nama saya mah biasa lagi aya bikang. Ngalengit kieu teh. Mah nyeting tapi di tengah leuweung ge aya bikang mah. Atuh aya bae tah kamari ge. Tarsan ya Tarsan. Oh, sigana ninina monyet eta tuh. Kamari kan abahna. Sigana mah bisa jadi. Ini urang kumaha kan di. Suang neangan abahna monyet bae nu kamari nu nabrak urang. Ejang naon sih ya? Ditewak, dijual lumayan. Karab. Ah, mau lakuin nu kitu mah pulang-pulang kitu aing mah Tarsan ge. Eta teh lokal. Monyet lokal. Oke. Ya udahlah. Mau emam. Wah, mau emam. Jamarabik. Ada jamarabik. Wah ngumpet. Wah ngumpet ya. Tarsan mau ngumpet. Wah ngumpet. Ada jamarabik. Tarsan naik. Jamarabik. Terus. Kayak tadi nunggu gitu. Ah lagi tuh iya oa kitu meureun. Bencak sugan teman nu. Eta nu. Jadi kedua unge. Suara mah guk gitu. Oh itu. Mana ya? Udah kerap ada eta. Bukan ya. Mana teh ngumpet na eta abang monyet. Wah. Orang itu. Betul Pak. Ambuan. Wah, ya mati abang monyet. Nah, suara. Tuh. Kan ketahuan. Gitu. Bor. Lumayan. Aduh, kabur deh gue lu. Aduh. Aduh, aja. Jamarabi goblok. Tarsan bengek. Tarsan capek. Belum patan bengek. Galak. Jamarabi garalak. Wah, sama temen. Wah, sama temen ketinggalan. Tarsan ambil uang dulu. Uang dulu ketinggalan. Eta abahna monyet. Tarik teh lompat haru. Sama bagong juga kagok. Siga nama dari dia mah segala jenis kayak aduh kanik ya karena nu.
Ai monyet mah takala di mah lupatan. Keur masih tohir eueuh ramjadahna teh. Eta mah bagoh. Kan itu kira-kira nu. Aduh. Encok aing karasa ieu encok aing. Itu kumaha nu? Tohir eueuh deui aduh. Rek itu tangan deui. Oke. Aduh. Ramjadah. Gejek-gejek. Wah Ramjadah. Wah nggak begok bae. Wah nggak begok aja. Tarsan capek. Ubur-ubur cuma buloon. Tarsan mau bobo. Udah maghrib. Wah digorogot sirem enggak wah. Wah duduk ya. Tarsan gerek ngebegog. Capek Tarsan bengek. Ingat, Guguk jangan pas saya terus sama Uwa. Guguk jangan nakal sama Uwa. Uwa baik sama Tarsan. Guguk kebanyakan kejo. Wah Tarsan kangen cemewew. Cemewew Tarsan kemana ya Wak ya? Wah ngejedog aja. Wah Guguk. Wah sama Guguk lapar enggak? Wah sama Guguk wayah madang. Guguk wayah jajablog. Wah wayah madang. Tarsan wayah emam. Kita ke kandang yuk. Teman-teman ke kandang bareng yuk. Aduh, Tarsan busiat saya tik. Oh, aing capek aduh. Eta aduh ya Allah lupa teh kecil-kecil teuing aing aduh. Mau duit teu. Jangan naon sih. Beli ale-ale. Saya juga mau beli ale bego. Aduh, aing mah eta di bieu aya segala teh warung Warungna teh warung bedi belum. Warung umbina monyet. Aduh. Sigana eta embahna monyet, abahna monyet tah. Lamun beunang dijual ke Afrika boh ka Cirebon. Mahal. Urang bisa jadi miliarder meureun cenah urang. Nu mata eta. Geus si Tohir mah ulah dibagi lah. Akhirnya lu balik bae lah. Abahna monyet lagi tepuku ka andi lah. Geus burit. Kesokan mah. Soang ieu bae nyen perangkap. Geus lah, tapi ajak heula si Tohir teangan heula ayeuna. Geus soang dijebak. Hage bae teangan heula si Tohir lah. Soang digamplang si Tohir. Oke, goblok teh. Aduh. Mimpi kang teh nu kamari jen. Kan di sia tadi bego. Sia kan di. Udah ge. Yuk ka di jalan ah. Oh, teh kumaha lah. Thank you.